I jo ljudi, ovdje Kakuzu i danas ćemo pričati o tome ko je najjači Akatsuki po meni. Tako da sad ćemo da počnemo. Znači ja ću, nabrojat ću njih 10 i ovdje su samo 8, kao što vidite Sasori, Deidara, Itachi, Kisame, Pain, Konoha, Hidan i Kakuzu. Tu spadaju Orochimaru i Obito. Ja ću, 10 je najgori, najslabiji, prvi je najjači. Naravno ovo je po meni, vi imate drugo mišljenje, tako da možemo da krenemo. Prvi, to jest 10. na ovoj listi jeste Orochimaru. Orochimaru je jedan od legendarnih sanina koga je pobedio Sasori i zato je na 10. mjestu. Naravno, on nije toliko slab, ali je slabiji iz ove. Na 9. mjestu. Na 9. mjestu je Sasori sa njegovom lutkom. On je inače jedan od jačih Akatsukija koji je iz sela Peska. I njega je doveo Konan u Akatsukije. Na 8. mjestu je Deidara koji ima Keke Genkai eksplozije. On je na 8. mjestu zato što je, eto, jednostavno nije ni slab, nije ni prejak za ovu listu. Na 7. mjestu je Kisame. Kisame je jedan od 7 legendarnih mačevalaca sa njegovim mačom Ajkuline Koraža koji, kao što kaže, uzima čakev i seče do kosti. Veoma jak lik, ali je na 6. mjestu. Na 6. mjestu je Kakuzu. Kakuzu, po kojem sam dobio ime kanala, je fenomenalno jak lik, ali nije on. On je naravno iz sela Vodopada. Ako želite da čujete njegovu priču, posjetite drugih. Na 5. mjestu je, kao što vidite, Itachi Uchiha. Itachi Uchiha sa svojim Sharinganom je jednostavno prejak i nemam šta da pričam o njemu. Samo što je jedan od najjačih, ali ima i jačih od njega. Na 4. mjestu, kao što vidite, tu je Hidan. Hidan je, verovali ili ne, jedan od jačih klikova Akatsukima, pošto je on bukvalno nepovediv. Naravno, njega možete ubiti, kao što je Shikamaru ubio. Na 3. mjestu je Konan. Konan ima fenomenalnu kontrolu papira i ona je izgubila od Obita i to jedva. Nju je ubio Obito Uchiha iliti Tobi, koji je isto član Akatsuki. Ona je osnovala Akatsuki sa Pain. Tobi iliti Obito Uchiha. On je na 2. mjestu, on je jedan od najjačih likova u Narutu. Njegov najbolji drug je Kakashi, a on je, verovali ili ne, na 2. mjestu. Na 1. mjestu, onaj koji je osnovao Akatsuki, to je Pain iliti telo Yahato iliti Nagato. Nagato je sa svojih, ima Rinnegan i on je sa svojih 9 godina znao sve tehnike sela lista, pa je učio i drill. Njegova najjača tehnika je, kao što ovdje vidite, six pack. I on je na 1. mjestu. I eto ljudi, to bi bilo to što se tiče ovog klipa. Nadam se da ste uživali. Ostavite like, share i subscribe i napišite koji je po vama najjači lik od Akatsuki. Pozdrav!